ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kedor basnong mauring keneng haka arpuway terik julio arja apsa kala IT dak jingtho how district veterinary officer ke East Khasi Hills dak baterwa ban ice cream jeram shwa yaginong rijingri ke barat tibet haka kam rijingri haka snong mauring keneng haka jing kren bigilat pathai khubor usorda jong snong mauring keneng ba pitalawai ulai thu ba jingkarpa yo district veterinary officer kalong ban penbiang yagi dawai deshin haka veterinary dispensary ha mauring keneng kanang ban pensuk yaginong rijingri ba jathuru bigidon ginong rijingri kibala dabyo jing hikai pentibet kibala banyada ya jingri jingdum bat ban sumar haba wanling shop ki khlam jingpang baper ulai thur ba kum kedor basnong kala karpal ban khampen buan ya kinong trai ha veterinary dispensary nadu ki staff bat ki VFA bakin dobla ban agi jing shakri ka ba khamba ya kinong ri jingri ka jing ka ba kinong ri jingri jini ki ko block mauruk nang ki ndu awar jing bombiang ni ki dawai ki vaksin nangta kini ki cinjuna kini ki command power ko kini ka veterinary dispensary juga ko mana nangta kini di nontam kini ki training hall ko ban padon kata ni nontam ban ai ki awareness program ki nong juri aji benta ko fair nangta sibu benta kadon kini ka klam ko ba kini ki snyang bangimut mempukha se ki dan ka kini ki nyang pa la on ba kidan ki jingpang ni ka klam iong pala belong kepala benwala iki ki Boltzmann collection center abang isulak musuh inject itu ki semian keme berkilaban armet berkilaban penyo isni yang kun kata di kowe kebangi ai ni proposal ni ki suggestion namtai district veterinary officer nangta habe begini ki domestic farm sekini ke farm kolong ban ai pun kini ke local exposure ki lori jadi report ki strong jadi adin dikelayo ke training ki theory ki jingkai go fair itu tampak setang expose kan balik baik dulu kata komdisnya kita bukan yang tak tahu om di ban dan gini ke demonstrate farm ban I like upah ba bola ban like ban expose dia itu ban yo ban tip su kampa de bi ida pat kono komdisnya pat tu ki jadi duk ke pati nograp ni ki ko dia ki tong sing ni tadi kowe ka ni trend nang tai dia DBO te habde kini ka dime ka scheme kini ki departmental scheme te kawai ko pangi ajimut tolong ba habawan kini ki scheme ban ai kini ki scheme nam ta kini originally yung ka kabarin kong do ki point ni ai ko ba southly ki point tolong ba ngi de ban pek chwai ki bala sedang soe kam originally bakin yo ek scheme nang ta ka ba ar ki dong ki ba la de ki training habde ka originally ki ba dan ki certificate nang ta ka balai tolong ba ini keberi ki bumut bandri kita belum keberi dress tom badan saya kita kami sim region kata di kowe ke bangi wan mendu kan ajmut badan ai gini ke proposal tentang tadi video yang tak ke ba kado tolong ba de benda ni ke recommendation dari ka sisa na veterinary officer ikini ni keberi region liquidation yang keberi kepala region minta kini ka point ke ba ka bangi trend kalau nam ta kini ke marketing cell marketing dan ini ka pig and poultry farm dan kita cakap ke bah long ban create oi go ke sell marketing sell untuk iba hang tu kan dan ki ke yo kepala ban thau kan tu jam ikinong song ka bang ni de ka farm ko pemi ka peleng ka pemi ka dosiar pemi ka dosnang why not undan no ikini ka marketing sell ba lingba ka veterinary department ka pemi ikini ka yo ka ba kinong song komut kila ban dan ni ka yo hang tu ba create ikini ka department na mengelong kala jam itu te nak yang i district veterinary officer ila kula ringi ba simpiai kini tamban pek nekini ki point ke bangi suggestion ke bangi ai kini total mi ai ke partly in pek kanu ke bala ban long kanu ke bala ban long is happen tips ni ya kini kita mo hero ba te itu sai kren ke bor ke halo update ni kita but away ni pergi ya ka kamat par beduna apa kan ke te kumbolong matang sultanat hadin ni la dia ban so ni makene timba kelas ke bor timata ayo yang way VFA boleh senrang kemudian pek ikini ki
field assistant, veterinary field assistant uban yarap habudan ka jingdot kam skinong rap kinori jingri aga bopang kisnyang sian komisi lola banle eksem jigi ban pek ban aga jingata aga jing sumar kita wai kini kita minta repair ban ila kran susu na kebenta ban punstuk susu ikini ki ban rupam ban ai vaksin ikini ki jingri galak ban kesiar kisnyang komisi beteter de nakaliang jungi kumbasnong hadin di pembai bi mentangin dan ikini ki WhatsApp group jonggorok kinong ri jingri dah kene WhatsApp group jing penbaik yang bai doktor juga veterinary dispensary juga mau kenang rentan di jingke lang na po district veterinary officer kolong ba kada don ko por ba don kaman ai vaksin ni kini ni jingri yang bagi ni WhatsApp group borok kini ri jingri gindan lang tu bangin su bantip hakata ketrik hakata kesini kendon kata ko vaksin bangin ai PCR kisnyang kini nu kini ba ri jingri kemot ling bagi di WhatsApp group ngila ban share kan information begitu ban penbaik ban lum lang si jaka kenang ba jing wan melek vaksin kelong bai aku juga por kemot kan wasap ke Are mata tentang way don sinyal supportly way don reportedly way don atli then let you know til ka pangilek lang kini ka way ka WhatsApp group chung kinori jingri kemot kan irap pengen ai way kan commission kolong pati kana hagu juga por boro dengan kalian pak fus kan sub arrange kita way kan arrange staff hak ta sini ya kita di jingri hak ta sini kita jingri kata dari boy bangi wani kendo kan ai jingmut yang district veterinary officer nomor blok blok nang gede bayar tu bakal fok kudu report lagi sedang bukan page ni dia kam ri jingri gede kawai nak kalau akam jam ki beri sedang kita tahu jingi kepala syai landat kepala syai isra amdon syuk bopek mi ni kini nu ngelam man page gede gebenta pembolong mata ke state jingi bobon ni ki kado aku bangi thik ni haban plot ki pro sebar tu ka jelai jingi balai nomor ka policy jeng government ling ba ka veterinary department ada mas sebenarnya kemun i ba kala fail super pala or kidan ki machinery ki doktor ngimla ban keren banyak kidan ki la semua pala dan lek hatam handil tak kita ki board ke bahalor tak ke polisi jeng government kalau ke flop ke bemler ke kemot kita ke rijing ri pok celaki kan kiu kan bulan ta kan kita bisa ba borok kalau bagi long tang ki nongkrong di depend ben nak tadi separ ya ke pam ya ke kini ki kam borok apa jelal cungi pala mi kita di wan nan ki kedua ki kalau perlu tanya dia begini ke veterinary sector ya